Ebusiafo mi mo bibi akwa ba de ba emergency Ghana TV eso enen so da fufu atwedi amponyankopon de ache yen yasanso ahye week fufu ase ye bompa ese nyankopon de ye betwa week we mu asumdwe mu na ene story amensaka ofidem ha se ne ya nua ba bi de nasem abeda na ya ewo Sompa TV na asem o de ba ye nebusia mepese ma no mo fefutu sem kese emfemfi story we mu nti yensem ani enko tie mu nsem na nso hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase ka me ho nenko hwe video ya ba na te say pacho me hoye me pacho bra wanim kakra ne bom fama me why mo ne e fra o say pacho me Cecilia e fra Cecilia sisi yenya ni nkomo no wa sha ase yesu sisi wo pesa me re ho sisi shedden she ho den na yeni nkomo wate she ho den oba to bom kama de ba de na aba wi akata ban sompa nkomo so on de wotini su sisi wo free na ba pacho me wo etimetim tabu wo haya pacho oh na no yesi ya cheche jollof bi ni kwa wa anyi bi ani because any obra hu na no solo kwa enyi na ekotwi wono abwada woroma nwamo a yedi ye ene ade asabone ekosa wanko bi ohun pacho debi ntira sisi kuko bi aka sa wasan nyina ni nuane kokosra wo wi ye nyina nka sisi ensu kura shatanfo ni wo na boye nkomo sisi dia na aba pacho mishia blante bi fenishia pacho na ho esu na wusu ni brante ne chen tanka donya mi esu na ese tikwa akohia tanka wo o ma pem na nya memre ndanka ebo ada de ma me ye we di esimagongon sisi wa ye na esimagongon boye nkomo de asie bi ebesom ye nko pacho sa tan na me won papa kudu wo bodomase na me ba me ma me nua no mo wesan etimetim esan ti me ba no high dan wo me ma me nua ne fie ene wo de hu me nti me ma me kro wo me ne teye no na wo mpene so obi aba be high dan wo ne nua fie de ade nti na wo se bibisa akoso ana me ma me nua ne ka se abaya de wadru na edan ye obefa be ma by boy ne betena fie wo no so no hu ne kwambone bia so nti se wo hu bibisa me ma me hu bibisa ontwa so no ne menye de entena ti ya de tete hono ma na ma nyinsen ba me pacho me wie school ansa o hu me 2014 that time na mo JHS 3 mbe wie school nti 2017 na ye wo akola no ti ye wo akra we JHS na wo ba odikan mpacha ya won sa abre ya wo kana asem pacha okay ti me wo akra ni wie ye no enema beble koso e wo ma wo ma eye ntokwakora bi mu kire yen why sani ebe ya asem ye descend won so a yenim ya wa yate e wo nkomomu nti ne ye descend sa kwan ne so di ebe na wo fam pacha me kwa wo akra na ye MCS ana CS na chiri nso no na enema mu ye den ti that time na me ni bank account nti me de misika ma ne se onfanto na account me mame nti eba se ye be ye MCS no niska no koyi misika no 2000 no de ye MCS no ti yi mi be fie no no ka kire me na me so enye hwe se me nkwa na wo ye de wo pe na so betua sika na mame ti me mame that time ne ye kwa asori sofo ne de minti me mbo ne din ti ye kwa asori ne niema bebre ne sisi ye nti na se boy ni hyede ni do emfa mama busua nti me mame ba on ne wabusuafo ko me pacho de bi se asofo fo de ensama obeka ombeka ye bebele ni sen kan bi tre yen pacho e wono sofo ne ka se me mame nye me mame nye why na do ko sa sorry pacho be ma no e na do ko asori pacha e na sofo ne ka kire o se wo mame o wo ba wiase e na wuti hoi wonye pacha pan be so kunipa twetri pacho e o hunhun fam so e be ifo pacha nti e hono na be ma ni ani gie de mamma me
Emma even no me de ma ye de me nkasa menye me kodi be ma ne nso achi enam se me maame ne me papa entamute ye me nana na tete ye nti na edo na ye wo maame no na e wo fom nti me kodi be ma na chi so maame ye be ifu ampani ampa pachan nti ye ho no me maame ba ya wo ba be hwe me no edan ne ye single room by boy me maame ba ye no boy ni me ne maame nyina na eda dem ho no nti se in case asa akra me ngoda se in case me maame kra ka se bi akra no onkoto ade we mra na ye mfa enya akra ne ho a wo mfi enam de wa ye de wati ninti wo mfi nti ase ekoso ma epie nti epie ye no na ha me maame yie pa wo bete se sofu bi ka se wo maame o wo ba wiase no oye ba ifo no ene ye bi te sesen na won so a wo ye ba no wo ye de kire o maame me de nyame anim nukre ni me ne me maame ani ne yie de by de me mesese maame o ba bi o bi o ti ra wa wo sin kura gume awo ya o na se asofufuo bi no mo a eya na wo bi aba sori a mo de amani na bia chen telescope wutimi hu nipa na hunu ne wo na chi de atua na so ntem ne wutimu fie ho na de abaifo ni ho na brampa yanka no kura fanche nkrofo bi ohun ye bom man ne ye sa abusua na je aden eti won kwa na wani yesu betna asase so nti ono na ni bie ya chen telescope a won de wotimi hu ne atwa watiko ne chese de hye tokro obi maame ye be nti de yin okay wo ye sofo de na wo ye de aboa de na wo ye de aboa sa nipa no maame awia isa wote yen ka facha yen why na enkwala adwene nso so saa bre no sese wadi mfie sei pacho 29 samre wa wasting years nyina to agu be ma ba ko ya tena 12 years adenti wodi e mintumrika emenom ho nkwan enkomo no to aso se ne na wo kɔ na ne ehwe de besi ntim pacho honom no entokwa koso yeyi me ba fie no ene misun yie pa ba ye hono na ene munye se me maame ka so de me kɔ yekurum me na me ka se me nkɔ nti ema boy no e de me kɔ ma ne maame wo baabi ani anansu ma sa time na me maame ni mekira kwan no ni baabi ana me wo wabudo ato ne maame atwene nti na me maame esu e wo kurum hono mo na me din da ho nti ona maame ba ko frɛ me se ako unim se me pe wa sempa na o maame o ye na o maame ba ye o ba be hwe no ne ma akoso no fra o maame ne pa na chew enya san so asabra wachi ti e hono no akra no o ya hwe ye de asrambole jo ye no nti ye pedro de ye no okro ne so nti akra no kra ye ba kumasa na me ba na nyini fine na me ko page atoafo na ye ko me de to me bra na chiri ba me yenu ne me nanim ono okasa maame tie pa ne ekopa me maame achew ti ekopa maame achew na maame se akola ni nti wajai bibia de achem papa no ani ade tete wonom ti ade tete wonom na madam bi ne sata ne etimetima ya ma Sandra no ka che boy ne se boy ne enye me ho ade na me ka che boy ma Sandra se ene ma akoso no fe ne yakwa maame na achew akoma ntoyem nti onya abotre ansa na me sokra fe na maye de me nipa nawo ti me nhyada anye de ennim ne yesa na me ka sa achen that time no na ye to afri me maame nua ne fie wo na mtokwa na esiye nti maame ne ye no ne me kasa no so wate ti mu a na ye de tetete hono ma na etufri hono ene ekokotena ye ka ne sei dwunase o de kwa di binsu na ekotena hono na ye de tete wo me maame de me kɔ ne nkyɛn ono so etimi ba ye nkyɛn ne ade bibia ye fine ti ye de tete hono na boy ne ka che me se onya land bi opeso kotoba oye na adwo so opeso koye me ho ade be ma no oye adwuma be pacho oye carpenter ni ne no pacha nti oye na okokun hu plot no ni me di hu nkomo by baby ana plot ne da ne de wa ankyere me no siskai na me pesen ka me pebi ka ho na me ma de toto ya ware ho ne ma na me ye ho ade by plot no so nipa ne de amayefo nti be pese me koto na me so eye se ni ebenya baby de yeti aye de ato
Patch on an adamful net top plot and a toy a chase at a more than my almost 5,000. No, can now Susu Senka. Be a body young one day and I am got top plot and no. Me patch any the man who's can patchine and the man who's can. Inti emuana one me coin a boom. Hey, Ti one me coin now. We are sending a broadway. Me we and a brone start for now crying or bear 4 years. Our chairman, a bending Me patchine. Or shall see a bro. Patchine. There's a school and a military academy as I say when you are walking. A dear Ben, now we are, and my bearman a bro, sir. Me pacho wa kuma ne bufuntem ana me so se ne bufu sana so odi matema nyame anim nukure ne men kama no nyede entum se me hwe no ka ba kwa be me so me side ye de e de chire wo so kokonya na o komo ni edi ni aba pacho me so me wo kokko kakla ba enuru ne de ye no ti wo hwe na wati kwose train so afu adoa na mo twabo mo ho a sa Sabi. Pacho ente wono ya. Ti ayere so ana ese mu dia hyem. Ne ba sa hwan ne referee mo ba no. Na mu ni referee. Pacho de. Wa bro wa. Pacho. To aso e. Ti mezisa me nema ko me kurum. Me ko na ska kakra wo mo na mde ko han dan. Na me nana mo frɛ no. Ti me nana mo frɛ no no bai obo na danfo bi na bai. Ti o mbai na me nana ka che ne se de wa ade na sia asem na sia kwa akoye no be ma no ne matena chenji o meye me ho ade obi a wabo wa wo beku no meye ho ade ai se wo pemi a o meye me ho ade se wo mu ntimi enka se wo mu gina no so nti wo mu ma me ne ntena o mu si bi kura na me pe na ade maame na wo na pe wade ama ba cho de se me kamba pa chan me o maame ne me a ya menka nti e ho no mo no me ba betna afijase hai dan na me nana mo ka asa no me pe ma de nti yenkume na mpese mi ku aka me wo ka me enku me nana mo ka asa no na me ne ne ye de me ne ne te ni nyina na me ne boy ne da so te ba na me ne ne nte dan ba ku na me wo afijase nti se de mu nyina bossing ring mu bio ti no oba me nchen wa bla na me ma me nya we me nana mo nso nya we ba ncha bediu no pa cha otimi ya wo no mu nyina eburo ni nyina mu ye bediu enti na mesua adwuma wa atimatim Mr. Ajwa onum na ode kwoto me madam na animu se one me nkasa na oba mabusuafo onum na omo se omna meye me ho ade ansa na ode maba ba ono so ne emamu ye de eye de ma no timifu mani nto akora no na me ne nye de entena ensa ntena pachan na me madam ne efre me ne me kasa hai ti ofre me ne me kasa hai no se akomisre ojai bibia afa ye de efa che no na fu ani to akora na wo ha no enye eno ya tetefo sorry na madam ne kansa a kire me ti madam ne nyame anukure na mpe na asempa no no so pe masem yes you very for so me pa chan ti o kan ye no mete madam ne ka che mete ase ti mete ase no na me ka che nse meja bibia am na ye de ama na ka me ne be sa atena ti ye tetete ho no na oba me nchen me so me ti me ba ne nche okuma se ya no sei me ma me kula tibusa me se nye no kore fe kire be di don kakra akra o ma mi akopa ne chew na anu ya waje watum no still na wo de tro ti wu a wo ma mi ni mi ekun wo ti me se anya no kore ti ma me cry na ondo okasa bebrebe de kire me ba me ntie no na me sa be di na chi nti me be di na chi etete wonom that time na edan no na wa hyase si ba kakra that time ningi na nso no na wo ma misika na ma edan ne ho ayi ne nti fa sika di na me family enya japade pachan enti edan ne kwa ni mu no na ba bia na yete na fie wula ni tuye na oniska nso ode be yede ode be bodan ne so ti oye na ode tu manim ese mi wuska me mo wa no so ko te afija asa na mi tonsuo afija ase fo nyina ni mi sa me ye bele fo pa enti one me kasa asa na me baaye no na okasa me mowa no na edan no esobo no na yentimi mo so na ne yede ya dia na yenkohye mu saa okan ma afuma adwen ama no na ode kwoto saa me madam kro na ni madam kro idie pachan na ode kwoto na ni kro ote so de ti ode kwoto na nim na ofle me na one me kasa no se akomisrew tenase na wo ska konekoyi na faboa no na mo nkonkotenam na anya hwe na ye moa mo dia beboa madam ne kan na msemate
na mkokoyi 15 million wo afijase 1500 na mkoyi na mde bre no so wo boss flat 2 rooms ti mkoyi ya na mde ble no na damfo eja kwa wo ye sofo ye dansini ohun ska no even boy ne koto nnua ne nchensen cross ade mi din na ye receipt no sade mi din na ye fine case ene ye de tete wonom ti meka sema ye kwotena afie wonom de ene ne ma ye kwosokra de che se de ne ye twempana na ne ye tai dan no che first na ne ye high dan me pa chai say ring na dane wrestling and they say mo free boxing ring ma ba wrestling ring mu we pra de cage match cage san hyeso eno obi amejew eti wado ba sa na oye oden mpacho dem ba so wo se na chain ba ai nti ya kwotena afie onom ne de ene woni me kasa 1 2 asesesa wo ne makọ so oni mi se wo ye mesa anso amesesa me ne ma aye de akwa ampa I will send you back to your father's house me pacha because they say wanya edan na wie nti won ti sika nko han dan bi to oni mi se wo hye mabufuo sa ha mesesa me ne makọ because do di kan ye na ne han dan no mesesa me ne ma de akra ne ko ekra no oni fie aha nti no office obesa nya sa opportunity na mama sa sa me na me so me ya ma adwen se me nko na me nko china wa degrader na me so me ka sa na me so me de kire no nti ya tete ho nom na enema mu odin na aho kire wo ho me pon me ho no na me nyanya ba bia na me ye madwuma ti me de gija ese me pa adwuma ti gija ni mu am de gija ese me pa adwuma na me ka kire me kiri ba se mi pe container mi woska bi ye de yeda ho ti mi pe container ti pese mi nya container ni wi na mi nya adwuma na me ya na mehu safe de me nya mi container nti mi siesie ma adiem na ba ba ye me ankasa madwuma nya me ankasa madwuma na me ka sa kire mi nua na mi nua ni nya bi ma me nipa ne de my 3000 ti me ka kire boy ne se me nya container na nipa ne se 3000 no so na se ya sempa nti wo sai na me se me 1000 wo no so ne sika wo ne ho nyina 800 cedis enti saade a wo de so me so enti wo de so no na me so me pese ebo ano 2000 ne de kwasire nipa no na me sa akofa me 200 cedis de so ne ye de ma me nua no de kwasire nipa no maaye enti emu ana me nya adwuma ni bi wa akra ti me nya adwuma ni bi wa akra no me ne kasa no wo mpese me ye de mekọ ti asori ana me ne kọ e wo dwuna se wo no ma ICCM na adan na ekọ asori wa sorry be bro be ya papa asori ba so ni e bro ti menene kwa asori na me de kwato sofo nanim se adwuma se na menya bai maka kire be ma ne empene ese meye de mekọ akra kwa ye adwuma na sofo ne ka kire me se me de minja bibia anya de ma no ne be kasa nti asa endi be week kra na cancel na sofo ne frame se membra nti me koye no ne boy na ye da akasa wi na okache me so o ma me 6 months na me nkodi wo ho emfa peska me de meye me akasa madwuma because of some yenya container no awie na me da papa na terms and conditions akozi sofo so musu muhia mema o momo de no ya na muhia me blame no na abrampa na osua nti na adwene ni mu mie be ma terms and conditions applied ono so oni wi ode ye obi obesan abrowa waboa mo anya akotwa pen pacha e da me asei be ma na boa mo anya amwo hu moja ni pen pacha enche eklo enu ntikra na amma ba ha no enu nti na amma ba ha no oye made enso onye ne so se wutie ya radio na wonni hwe ya bra Facebook Sompa 93.1 Facebook behwe oba woche ya be ma ema ne traba mark ya hodo wo ne ho moja pram no wafa nwa free busuani bia ne umesi nkonwa ne won kamra da wanya akokoduro ne ahoden se bridam no na sabi be ma ahoden a kobuko mare nen se ho ye totwede wo ho yenua be ma kofikensi obo wrestling se no so ye adwuma wo ho asontokwa ne wa pe mema ne kwane ne nko na oba woni natena won fan ensa kwoto anko hunu obi ada wo chasa wonye bibia ye beka sa be ma die wo ye size chese wo ye sexy wo ye ade wonye bibi sa ada wo authority bo ba ne ma na ese yara so wo de tell mame won wa hu kotwa hwe
nyame do ye nyina nanso maame do agija agi wo hwe ejatimi tofie na abrampa na obi edwane maame ni chance kura bia no one ne mma be hye so be ko na oba tan butu ne mma ne so kyerese abra na ejane kura gina mu no wo try so obebɔ ne mma ho ban wo bɔ ne mma ho ban di ko wuo mu nanso wasan saa odo we ho ke ewuo nkun ke ewuo enkun firi wiase wo de ye mo ne tofa timbacho because asam no afa na ahye me pa wo wone hwan wo nsamfo a wudi ne wiase obi atwimpress wo so da nanso obi baba na wo wanya ne di ne free ne na wo free ema wo no so mu free wo obo na kuno to aso e be ma ne friend say John Mensa wenti me am Black Star pacho de John Mensa one that sweet any ese we de nyame nko anso nko ye bo Black Star ni ti no nke betimi ahede bo a she papa Jesse number 10 papa ya wo bro we na that sweet pacha we din fie sen pacho minim ne age eya amuye mistake o we say we no grand peasy men kansi ni twa abusuafo mesremo we no eya akokora nka ye grandpa nanso odantamunti eye grand peasy na esibam wo kun wo ewiade ne betumi dia ya aboa wo menwa me pacho nti me kwa akra no omuja me kwai ma me kwa ne sofo no ti me kwa ye no menya be 3 months na me ti pacho hairdresser okay ti me kwa ye no nyame anukure ni ma me na me ne kwa ye adwuma no pe ma asem pa one ne ba ne nyina nti e hono mo no na me te se wakwa akofo ba afoforo e wa di bi ne de nkra koja asofo se one won kasa se kodi abosomi nsia na bra no wakofo ba afoforo da bi sofo one de me na me de kwato sofo nanim so one boy ne nkasa ma me na me nkonko ye adwuma 6 months ne kra de sofo no na e kan ye nyame na mpachan ma ne te ase ti wudi sen o wansa na wonya ne ntie se oba ofra be hye ne ho ha pacho minya 3 months na wone ne te no ma mimi se o sa na ma we ohun se eduru ba bi ne me matia eduru time ase wabre o ne po ho ya afono no ase on toto ho kakra bi a wabasa se pona wafuru se ban sani a wafunu tigu ikura de ne de abefu de no wan toto oh timi di matam ka che me se eka o di matam sa no ne me kasa na me so mbufu na me kasa o mo pata o se o mu nja me na me kasa na me so dodo na me so nte sa no ka ti e wono kokofa oba e wa di bi nsu na ode oba ne ba beda edan a me ne da mu nyina wasem na ebufu papa uhu we nyina no wanya ne pacho da bi adai odo minya wodo ana treme eya dien pacho me de adwin bi she me trim se na minim se de wo ye ne nyina obetimi asesa firi ho ana asesa efiri ba bi kura na he ba obenya ho da so bebo mpa yes ya no kwan umu atamfo megu aware da bi minya ma menka no kura bi nkyere wo bra ba ma be ye enu mu nyina no oninia wo ye enya honhom moni bia na bewure wonim so pese wokun wonim so pese wogyawo wonim se wo hye oba fufuro bia woni ne behwe abom ti wono e wose wokọ wonim bibia o ka kire again no metie woni again recording woni phone so ka kire again se ono se ye fla ni mpanifu animu a obe pretend se wodo me pa by wono nanim na kuma mu se de be ya ye me yesum ni bia emmem enti de ode be ye me na me yankasa na meko by na be ma ne nso ma me ya we se ne ba na kofa oba afoforo onka enti wanka nkire me enti e wono mo no boy ne sai mi bebre kire wo ma me ni nua mo se me cram se wani me nja ya me poison no me pacha me ye balok ke kan sem bebre me ba ye wasa ko tabuom ko ye case se ono ne de ne ho de ne fie me ma na ni nka ti wo mo ma me fa me nkotum police ni ne ba ya otie menum asem na ojaim mo mfra John Mensa Blasters why
Timpacho sesi ano de aba ne se minya adwuma na meye one sofo kro na eweke ma adwuma no ye pamo me de awo kan nyina twagu de na wo je free John Mensa ho because de awa ye me ya say wan ka me ye hwi ma men kan mesi ha wo ho de na wo je free John Mensa ho awia yi me pacho sesi an be 2 months ni minya call no fire me mfa ne call ti maka chense mo no so mfa me call ti e ho no na me ne kasa asu bia na oja me ho no pie okoba ye na medware awie ewura dem me wura dem an otup no no to she me so bo me ti obo me na me nhye hwe ti me epono no na me yere me ho pempono na epono ni bie yesu ye fie o nsuo da ho na me de me ho saa naked ko twa nsuo no ti me ko twa nsuo ni wie ye no eni bebo so me pra na me hu nye me ye me da me sunda ye na me wo asie ye o mo wu wo de hu naked saa ko twa me pa chan ma me na me ko ni fie ni wo sesi a wo de hu saa naked me pa chan be ma me ba hu me be ma atimi abowa me na dum pempen so a aje wan kasa wo defend wo ho so wo ho pempono ma ne pie me pa chan ade wo ho saa naked cha me de me hu naked so won kwanti me pa chan wan nyane a wo kun pa chan wa lock pono no amfa pa chan ensuo ni da ye fie nchan asa na makọ obi fie yo eya hu me why ye wura don na ma han John Mensa to say hello John Mensa to say I'm back to any like John Mensa to say me pa chao ye ne bra John ene edi nkomo ya na but any mo ye da se ye frɛ wafa bidin de nana ya se wa me ye adwuma Sompa TV so awia yi ye te ha ye nka bi nhyiemu ɛna oba bi aba ha ɔse ye frɛ ne Cecilia Ochre na nsɛm a wɔne ye ka no enye nika ebi ne se wone natena how many years pacho 12 years wɔse wɔne watena 12 years wakyerɛkyerɛ nsɛm a wɔne wawo ba ne ade mu atete ni mu bro ye de enim enti ye wɔse ye frɛ oni bi sa ho nsɛm me pa acha wo be wone ne tie no asetena ne te sen sɛne a wɔkeka kyerɛ yɛn ɛyɛ no kura na ɔno ana ahyɛ daada ne ho producer akotwa sini bɔ kyerɛ yɛn ɛno we deliver mom pass off on fan man why me pa acha wo ne senti ɛna ya frɛ no ntimi yɛn hunu deliverance kura wo hia ne ɛmɔ no ya me ne nete minimum dia me dia no ɛna ɛyɛ fan sɛ ude ban fan film say na no phone di de na mpeke ko no de peke ko ma fa phone ko anta ba so anya hello na mde phone ko ma no de phone no ko ma no ka tan so na se peke ko na se peke ko na te se yi si ka sa me mi no here an ka sa nam de mi na ka ta na me chi mi ko su aye ma mi di ye mi ti ye na mi ko ma juma di mi ko ba na mi ga ko su wa na flow am peke ko de ma wa o ka tan se ma me peke ko ma peke ko se sa di am na mto ko no le pa phone na me enti adembo ana ya professor me de phone no premier ana odi pie yes na no wan so hwe enti yeso ho ni suda ho ana wasu wo twa nsuo no na ho pai enti mo no ka sadu ko tumbe ko bi ani me ye tana ase me ye kan je tiri na waso woda wo susu da we wo fro so gina se ye ugina ha di basa ma ne o ka tira no pa me na vision za ko zira adi se no mo ewo ho me ka nzo fa se mo de bi mo be ni pe hu ki man ka se nti no fre ni difo no bi sa no se na sam na ni pa ne kan na pre na ya di se na odo hu ku twa ye no so odo ku twa ye no e ni so ne yesa ndi ba fa fre me ni de hu nkomo o wa me fre me ni de hu nkomo na bi se bi sa ba me no ne me na se mi tu hu de anamo na me de me ye de me tu hu anamo di ade o si ye wo no ho ahwa na ma ye hu eduma ewi ma de efri wo so di ma me di fo ko efri bi sa o se ade na o mo ye no efri wo so ana se da so ye wo si ade o da o hu hwi
Antina no one of them suffer. The video antina. O plan suffer ka say what to me mint na bim. What to me mint na the just why you no many dey go bi ni aho. Na so ko na so ka say what to me mint na bim. So no man kai na me be fa. Enti mo no problem dia wo dia ba ho no. Ni ma me ya we, ni papa ya we. Me no problem dia wo dia ba ho no. Do no mint na dia so no me na so be fa. Ana say Japan dey susun tin wo de ba na. E da no YouTube. Ba ko krum. Na ba ko ma. On go phone krum de na mpa me de. Bacho ya me no e wo kan no. Me da say John say ensem no watimi age brepa bo ensem ne tofa e de amaye. Me pa cha o John emra o fa ko no e de tawantawa bebre ba me pa cha o na o suspect we yiri o se nso wo mpena menka wo mpena ho na o suspect ni say e o twempena bi fa wachi ana. No me ko na me pa ma fa ne ko le se Uti ahwe ni pa pro. Me tia yo. Me fa ko me tiki e ko na me de bre no. It is a bit more free. Okay, me na me say take ko no me kan hello ana so me kan enti no me pa cha o me bi sa wasem bi wa ha. Na what suspect na what suspect ne pen say bi a one be ma foforo bi di agobone wo wachi. No. Me ka kra me kan say story me na boni bi. Ana sa wo twempra wo wachi, wo twempra wo machi wo. Aso twen wo ho a. Wa sa da na me do to ma kuma pita na me na wote. Me no wonte bone so. Yo. Me to se me kan wo si di kura me ndi ma wona afara no na bi me mpo na bi ko aduma. Wo bone fa ho, me ne bone fa ho. Why are they? Me pa cha na bro ne nso because ye hu pictures bi wa ha e dia dance ye say ye wo John Mensa obey. Wo de na gina bu mare na boxing ring mu ne na tentam a se say kra dia akwawie se mu gina wrestling ring mu a mo bro mo ho a. Nti no wada woro ma kire mu bi wo. I know my mental phone a major finish them no. I know say me bono no. Eno ne de bi kan no. E pa so eno ne e fa no size e ba ye me mo no. Ansa na mo te ba bi na mo te no. Wa bo ne pen e na we ya beto so na first time a wo bo no ne bra phone ne ho asem ba ye no. E pa so o se na e te hin pa na bo no. Me pese me hunu se mutu free baby kwotena baby ansa na mo ankasa mo de team no eye ready meboa me ba cha enti bra mo di atutena no me pa cha mo wa bone pen ansa na mo ba ha wo ba bebro no me de no kro ho a sabi me me chanto mo no ne ye na ho eno so fa ma na sabi me sa ko ye de akwatra ile free bono me kama ni na mane humu me djuma me ye sura me fose me fa me sanka no da eni ebra don yadi abaso body bi ama Hawaii yadi abaso body bi ama bra don tusu yam pa say wunua ba ne be mate na oba wunua ba no be makro no em fansa kotoa kra em behuna busua ne wono mu ni nkomo odo asem nti woni unia ba na wo abusuan ka hwe na afi bra John odo afi yakodu mpempenso a ya buru bia ma moja apram ya mebusa wan ka obefa ne sen bekọ akọkọ be ma police ya che no be boni dua ma na ku ana de na nka wo be ye kire ye e pa cho se no ho ade dia no ho de mesere de ne ma me no ba mamo na mo bi se ma me se ma pi mo no mo empre do go se bi se wa ye oba ho ade ana wo nya oba ho ade no eno ne nye fa question na me bi sa won ye se susu ya mba se wunua ba wo de wo te wo ba bi na wenya ne ntie se be ma bi de wunua ba da ne punching bag di na birdam brada ma ne hu tutwa moje ba Brian John enka wo mfiri wo fie nkoko nta so santo kwa ne mente min kuma ni bi ka wo nkoko ni mo de ko mi na ye enti John me ba na chere say problem wo ho because my men can say me show under no circumstance and I woni obi betna na wo be brono amena drum pempen so a nipa ne hu betwa me na me can say we ya kire wa wi be ga me se mabona me ko me ni de na pass na pa ko so na dia bodia e be twa so to ano no enti no e se mabona me pa ko so na se na ne dia buru emu dia enti no ko twa wo wa ye hu ye no na e de ba de na ama ni ko twa sabi
Ono woni dia o wa jata anum. Enti no Emoja ne. Me busa moja na ewo maame jai kasa no nim so obeje adwuma na ya maame nkoda. John me pese me hunu se moja e pram sister yi. Ya yenya bi evidence de kire. Madam, we want evidence no. Me so no ni pante se me so enya evidence. Se pesa be ka be pato. No maame ne papa no. Ndi o maame te ne papa no e sia no me de wo nka. Mo wusuban we na me pese me hu. John tie. Wusuban we no eno na me pese me hu ana matalanku ama ono. Wo bi baba wono na wono no. Ya wakofa ni di ni bie. Ane na wo bie. John. Wono wo de na dane punching bag e bro na mamoja pram. John, sa evidence we ya yanya no. Yemfa ho ne how many days ya die John me say wo bedem. John na wia we me ya say wa me ka tell say ye behind that special no air condition no window ama wo John what dem because won't me kwankofo obi baba na wo ma mesibam no wokofa no enya ma wo a Calvin yade we free so mame wokofa na enya ma wo a jano na wonko because in the first place wonko je na free obi ansem eti wonni ho kwan sa wo bono na wo ba fa ne sa wo ba ko school wo beba teacher need ya ba pai na chi sei e na ode be kire wan kan go school wonko ko obi baba de wonya nipa wo bi baba enu ama lady te ha ensem we bia na wo ka na ma ya twene no because oba sa early stage no na uswa eti maami wunyini banadwini bia ma wutirim sa pe baby fa tena se ama be ma John Mensa won bo captain's band yet ni aye o say defe won ma captain's band enso redi chenchire dan so wo bro etire entre hede wa wo betini ahome biom e ma ntu wo no mo hofo ade we enya nne ade we enye nne ni ya burubi ye kubi ye wobi se kan the cement block peche aden e de etan Mr. Champion brem na John obedem John Mensa bedem John Mensa wo bedem kofa dan na e wo makura se ho me ba jo sa dan na e wo makura se sa dan no me fa dan ye wo wanya fie wura che Japan me ba jo sa dan no e ye me ma me plot ena o ka say ye nuafo no no sese wanyini nti obi anya sika ye mfa support me maame no mfa anya nti me dia wo ka bi amata o se ni sika 900 cedi abam nti me nkwafa sa dan no me dia wo ka na mata to me the fact say wetimi anya akokoduro ni ahoden abro no pachan enu na hia me wo wi a ejapade ne ho asem no e secondary matter Ebusia mi do bi asese ojibre ma ekohwe video no eba ye an abusive relationship and na say an abusive marriage oyoba memfa ho enhyemu bi bema obro oba ewo relationship mu anasa wale mu ye nua ma no mama mfa mo ho enwurem. No matter the money, no matter what the guy do for you, men found winship. Obi wo ha maybe mpinatwi mu neja obro kaka begin so oyo ho ade obejai. Enya de obejai ne, enya de obejai ochina. Enti mumfa ye nua be ya asem yi entu mo hofo. Obu neni egu nyama bebre so. Ena be ma no ye de efa no fo. Bema no say asese o kasa no na me hu ne say asema my sister kan no o twatwo but at the end of conversation no na me hu say bema no o wo suban bi wo ho but no mpese obeda sa suban na di e de a kire oba ne ka bibi o se o ka kire oba ba ku bi say so mukọ ana say ye from so mba be so bi o mu issue na obepetene asa onye oba ne hwe opese oba na nsansan ye de ensesa ne nyama emfimfifi ho nti bema obo oba when you are in a relationship and asa wo marriage mu a fisa wali no fisa relationship no a toxic marriage or relationship emwa nti man mo fintu mo hofo ene we plan kakra bi o ochina e de na o de beye no
obi de yetimi buru na manu say yes ya buru na nkasa but because of ade a bema ne yema ne nti no onye na adwen say obefi awale no mu anase relationship no obefim yen support aware gyaye nanso awale bi wo hono ma unim say awale we a me wo mu yi se manhwe yi a meto anananom e won sie do eno die fim by a peaceful marriage die eno die wo ye peace e wo awale mu a unfi mu pase wa unim say awale a wo mu be mai anope bi anazam ewie bi anasram na oje no matter be mabufu no obrowa jai say ena ni bu efu nti ena be ma die enye say wotire nsa ebo oba no matter what the woman will do menye wadwen so betire nsa e de abo oba because the bia sa de no e de bekwa akọwie no in case na we ni ayede we ni anje ho nti ye nua ma no mfa asemu entum hofo se mu wo relationship mu na be ma ni jinjam wa minua pe baby fa yumpaboa na dirimika na fi relationship no enya ade a owale wa obejai nti mu fa asemu entum hofo ebusia ha ena medi mo ebesi hye so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section as catch ma me esi anything eni medin ye be sanso edi hyiemu e wa ha bio ebusia